Алло. Не очень удобно. Там вас слышно что-нибудь? Нет, ну говорите. Вас... Из подан. Ну, в этом случае это так, конкурсный, это в районе 75 будет. Нет, это управляющий вот отдельно, сам управляющий. Юридически это где-то в районе 50. Звоните, да, вот. Вот это школа. Это я учился здесь раньше. А я? Шамин теге гнозер паян теге неге дөрөҗәт тамайтам. Кем бутар зарып мәйдан берин фамилия мәйдан вроде аларда бер. Аны фамилия булмай торган өчен адактан кемнең булган? Салаттан. Оряктагы ниләрен Хабибул. Нидән? Зарипов Ахмад Сафаның. Әхмәт. Менә бит. Тағы яшьтәге белеп тотмәсен мәйтәм. Садрасы тәшкил итә. Дөнья төтәшли. Анда дибен фамилиямнан тип, аны фамилияга инде бер тәми яхмәт ттай. Вей кылай кылып итенә мин мөхтәрәм дә Ахмад Сафа агайда. Рахмат сезгә. Нет, это все, это здесь мы здесь не затронем. Сыграть? Или она пошла? Düşünsene. Beni bıraktımdı. Великий малый. Рамазан. Давай, вот так поставим. Главное село поселение Камал
Закидывай галимедино. Ай, край. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hürmetli avuldaşlarımız, kelgen qonaqlarımız, barıqlar selamlıq üçün sizi Abzay avlı kelgen başlığı Kamal Zakiryan Halim yanına beredi. Rahmet eylesin. Bitte propiskalar bunda 232 kişi Trabzon'da sunum 515 kişi Abzay'da 491 kişi Alavuz tam 226 kişi meslek kollarında yaşayın. Bilemeler 462 yurt var. ...462 yurt var. Sunun bugünkünde 26'ı boştura. Bu indi meslek avlu yok diyen bir avlu salay. Çünkü meslekte 72 üy var. Anın da biri üy boştura. Bilemeler 3 filtre punktu var. Abzay meslek avluları kadrlarından temin edilgen. Ama Alahuza avlularında bir yıl filtre tamamlıyor. Bilemeler 3 avlu kuzalığı. Buna şıgılanırsa hocalıklar var. İki Hristiyan firma hocalığı hem bir Yavuklu sirklengen emniyet var. Yok. Bunlara firma yok. Bu öz hocalık kına bilemele yaşayan halkta ismini temin ete almayı. Üst öhne barı 17 kişi öğretmenler. Her avuldalar medeniyet yurtları var. Onlar bayramlarda hayın konsertler, türlü medeni sarılar kırıp oldusların yol ettirirler, kumlaştırırlar. Abzay medeniyet yurtlarında güzel halk tiyatrı umuslu işlep bilen. Ağıl bilemehinde 6 yılda hikem bir hizmet yaşında kişi var. Sulardan 6